Reka twongere tubasuhuze kandi tubaha ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Tugarutse rero muri wa mwanya tuba tuje kubagezaho amakuru barimo aragenda agarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byo hirya no hino ku isi. Mu nkundire rero amakuru yacu tuyahereye hano mu Rwanda, hariya mu karere ka Musanze, aho Kiliziya Gatolika yitandukanyije n'abavuze ko babonekewe na Bikira Mariya muri kano karere ka Musanze. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwitandukanyije n'amakuru yatangajwe ashimangira ko muri aka karere habereye amabonekerwa ya Bikira Mariya. Inkuru y'aya mabonekerwa yatangiye gukwirakwira mu gitondo cyo kuwa 17 Mutarama 2026, bivugwa ko Bikira Mariya yabonekeye abana babiri bo mu rwunge rw'amashuri rwa Rwinzovu, ndetse ishusho ye igaragara mu giti cy'ipoto y'amashanyarazi. Iri shuri riherereye mu mudugudu wa Rwinzovu mu kagari ka Murago mu murenge wa Gataraga, ari naryo bivugwa ko ryabereyemo iryo bonekerwa. Amakuru kandi agera mu itangazamakuru avuga ko ku mugoroba wo kuwa gatanu tariki ya 16 Mutarama 2026 aribwo abana babiri baryigaho bavuye ku ishuri batashye, bageze munsi yaryo babona ishusho bashimangira ko ari iya Bikira Mariya ateruye umwana Yesu, bambaye n'imisaraba igaragara ku ipoto y'amashanyarazi, ndetse banakomeza kuyibona mu giti gisanzwe. Aba bana babiri bavuga ko babonekewe barimo w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 8 n'uw'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka 9, biga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza kuri icyo kigo. Nyuma yo kubona ibyo bita ko bidasanzwe, inkuru bayisangisha abanyeshuri bagenzi babo, nabo bayisangiza abarimu bo kuri iki kigo, ari nako bakomeza gukwirakwiza iyi nkuru. Bujya gucya huzuye ibihumbi by'abaturage bo muri kano karere nabo baje kubonekerwa. Padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo hibarizwamo aka gace kavuzwemo amabonekerwa, Jean Bosco Nambaje, abinyujije mu itangazo yasohoye kuri uyu wa 18 Mutarama 2026, yavuze ko kwemeza amabonekerwa bigira inzira binyuramo, ndetse asaba abaturage kwirinda ibihuha. Yibukije abakristo ko ukwemera kwabo gushingiye ku nkingi eshatu: ibyanditswe bitagatifu, inyigisho z'ubuyobozi bwa Kiliziya n'uruhererekane rwa Kiliziya. Yabasabye gukurikiza umurongo wa Kiliziya no kwibuka ko amabonekerwa yemezwa na Kiliziya imaze kuyasuzumana ubushishozi, ndetse no gusengera ahantu hemewe hafite umutekano. Amakuru kandi avuga ko iri tangazo ryashyizwe hanze na paruwasi ya Busogo, ari nawo murongo diyosezi ya Ruhengeri yafashe ku byari bikomeje kuvugwa kuri ibi byiswe amabonekerwa mu karere ka Musanze. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Sengimana niyemeranya n'abaturage bavuga ko babonekewe. Bamwe mu baturage bageze aho bavuga ko habereye ibibonekerwa, bavuga ko ibyo babonye ari ibitangaza cyangwa ari ibyo babonye ari ibintu bidasanzwe. Kugeza ubu ababonekerwa ya Bikira Mariya yabayeho yemewe mu Rwanda na Kibeho yabaye mu myaka ya za 1980 habonekerwa abakobwa batatu bigaga muri ako gace. Naho kandi amakuru yacu tuyakomereze hano muri Kongo, aho Wazalendo yigabije umujyi wa Uvira nyuma yuko M23 iwuvuyemo. Nyuma yuko AFC M23 ivuye mu mujyi wa Uvira mu kubahiriza ibiganiro by'amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abarwanyi ba Wazalendo batangiye kuwigabiza abaturage bo mu mujyi wa Uvira. Bemeje ko abarwanyi ba Wazalendo binjiye muri uyu mujyi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, nyuma yuko ku wa gatandatu AFC M23 itangaje ko yawuvuyemo byuzuye. Amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abarwanyi bakunze kugira nabi abaturage, bijandika no mu bikorwa byo kubasahura. Bamwe mu bayobora Kivu y'Amajyepfo uba mu mujyi wa Karemia yemereye BBC ko abarwanyi ba Wazalendo basubiye muri Uvira, ko nabo bategereje amabwiriza avuye mu badukuriye y'icyo bagomba gukora. Ati ariko no kubyitondera cyane, abadukuriye barabanza bagenzure neza niba ibyo M23
M23 ivuga koko ari ukuri. Nubwo abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kwirara mu mujyi wa Uvira, AFC M23 iwuvamo yatangaje ko iwusize mu maboko y'umuryango mpuzamahanga, iwusaba kubungabunga umutekano w'abawutuye. Mu ibaruwa AFC M23 yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye tariki ya 15 Mutarama 2026 yatangaje ko hashize iminsi 3 isabye ko ingabo ziri mu butumwa bw'uyu muryango muri RDC MONUSCO zirinda abatuye muri uyu mujyi. Umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga yagize ati, umuryango wacu AFC M23 kuva uyu munsi wafashe icyemezo cyo gushyira umujyi wa Uvira mu nshingano zose z'umuryango mpuzamahanga. Nanga kandi yasobanuye ko uyu mujyi wari warasigayemo umutwe w'abarwanyi ba AFC M23 bari bashinzwe ubugenzuzi mu gihe bari bategereje ko ujyamo ingabo zitagira uruhande zibogamiye kugira ngo ziwugenzure. AFC M23 kandi yamenyesheje Loni ko icyo umuryango mpuzamahanga ukwiye kuzirikana ari uko ingabo z'u Burundi, umutwe w'iterabwoba FDLR, imitwe ya Wazalendo n'abacashuro bibangamiye umutekano w'abatuye umujyi wa Uvira. AFC M23 kandi yasabye umuryango mpuzamahanga kohereza vuba na bwangu ingabo zitagira iruhande zibogamiye mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kurinda ibihe by'akababaro nk'ibyo wabayemo ubwo wagenzurwaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC. AFC M23 kandi yafashe umujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza 2025 nyuma y'urugamba rwaye rumaze icyumweru rubera mu bice byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Naho kandi amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cya Uganda, aho gukuraho internet byangije akazi ibyo indorerezi zabonye mu matora ya muri kino gihugu. Itsinda ry'indorerezi z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zoherejwe gukurikiranira imyiteguro n'imigendekere y'amatora ya perezida n'ay'abadepite muri Uganda ryagaragaje ko gukura internet biri mu byari bigamije mu byabangamiye akazi karyo, zisaba ko ubutaha bitazongera gusubira. Ni bimwe mu bikubiye muri raporo y'ibanze yakozwe n'itsinda ry'indorerezi 58 ryari riyobowe n'umunyarwanda Honori Eda Mukabagwiza. Ibikubiyemo by'ingenzi izo ndorerezi zabonye muri gihe cy'imyiteguro y'amatora kuva tariki ya 14 kugeza tariki ya 20 Ukuboza 2025 ndetse no mu gihe cy'amatora nyirizina yabaye kwa 15 Mutarama uyu mwaka. Ku munsi w'amatora izo ndorerezi zigabanyijemo amatsinda 12 yakoreye kuri site z'itora 184 muri Uganda yose, zigaragaza ko ayo matora yitabiriwe cyane ugereranyije n'ay'ubushize. Zigaragaza kandi ko habayemo ihatana rikomeye kuko amashyaka 27 yahatanye ndetse n'abakandida 8 ku mwanya wa perezida zabonye ko ahesha amatora yakozwe mu mahoro kandi mu gihe cyo kwiyamamaza nta rugomo rwinshi rwagaragaye. Gusa zagaragaje ko nyuma y'amatora y'imbere mu mashyaka yo kwemeza abakandida humvikanye umwuka mubi no kutumvikana kwa bamwe mu bavuze ko bangiwe kwiyamamaza, bigaragaza intege mu miyoborere yayo. Indorerezi zanenze kandi n'uburyo abakandida bamwe babanje kwemererwa kwiyamamaza na komisiyo y'amatora ariko nyuma baza kwangirwa, bikurura impaka zatumye bamwe bajyana ibirego mu nkiko bavuga ko barenganyijwe nubwo zitabyise intege. Izo ndorerezi zagaragaje ko mu bakandida biyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu nta mugore wari urimo. Zanenze uburyo leta yakuyeho internet ku itariki ya 13 habura iminsi 2 ngo amatora be, zigaragaza ko byabangamye mu gukora akazi neza kabo. Zanenze kandi uburyo ku munsi w'amatora site z'itora zatangiye zikererewe amasaha abarirwa muri 3 ku gihe cyari cyateganyijwe. Muri rusange iyo raporo isaba ko mu matora muri Uganda hatakongera guhagarikwa internet mu gihugu kuko bihagarika ibintu byinshi no kongerera ubumenyi abakozi mu kwirinda amajwi aba ipfabusa. Naho kandi kuri ubu komisiyo y'amatora ya Uganda yatangaje
yatangaje ko Yoweri Kaguta Museveni yongeye gutsinda kuyobora Uganda n'amajwi 71.6%. Robert Kyagulanyi wamenyekanye mu muziki nka Bobi Wine wamukurikiye yagize amajwi 28.72%. Abakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkundire dusoreze hano n'aya makuru twabateguriye. Icyo tubasabye muri munsi y'amakuru munabona ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa sabone kugira ngo mujye mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe mu byo mwamurimo byose bigiye bitandukanye. Amakuru yo ya Deep News TV abagezweho nakagaruka.